درود بیننده عزیز، برنامه نوبتی داستان است. چون شما خبر دارید ما در برنامه در برابر داستان‌های قهرمانی برنامه دایر به منطقه ها، دایر به گئوگرافیای شهرهایی که در داستان‌های شاهنامه یاد می‌شوند صحبت می‌آوریم. و امروز یکی از موضوع‌های بسیار مهم که در شاهنامه بیشتر یاد می‌شود با نام کنگدیش‌ها صحبت خواهیم کرد. مهمان ما هستند شاعری خلقی تاجیکستان محترم حاتم. استاد شما را به برنامه خیر مقدم میگویم. در شاهنامه چندین مراتبه کنگدیش یاد شده است. همینها استاد به نظر شما در یک منطقه جایگیر بود، یعنی که یک مکان بود، یا که کنگدیش ها این مکان های بسیار زیادی هستند که از جانب شاهان ساخته شده بودند؟ تشکر. کنگدیش ها واقعا یک جزء بسیار مهم شاهنامه هستند که معین کردن جایگاه آنها برای فهمیدن ماهیت داستان‌های قهرمانی شاهنامه خیلی مساعدت می‌کند. و از اینجاست که عالمان زیاد از کشورهای خارج، هم از کشورهای اروپا، هم از کشورهای شرق، و وقتی ما کنگدیش‌ها را از شاهنامه حساب می‌کنیم تقریباً 7 کنگدیش به نظر می‌رسد که یکی کنگی ضحاک، دیگری کنگی چاچ یا کنگی تاشکند، سومی کنگی افراسیاب در خوتن، چهارمی کنگی سیاوش یا سیاوشگیرد این هم در خوتن، پنجم کنگی افراسیاب این در قسمت شرقی بدخشان و وادی فرغانه، و دیگری کنگ یاد می شود در مازندران که کنگی دیوان هم میگویند. ضمناً باید گفت که کنگ چی معنا دارد؟ کنگ به معنای دیج است، یک قلعه است، یک بنای بسیار با حشمت است که در بن کوه کنده می شود. و خود کنگ هم معنای کندن را دارد. آنگونه که مثلا رود گنگ در هند این هم قصهش با کندن ارتباط میگیرد، همین گونه کنگدیش ها نیز با کندن ارتباط میگیرند که در بن کوه و قسما در داخل کوه کنده میشدند. یعنی استاد اینا منطقه های علاوگی وابسته به زندگی شاهان ساخته میشدند، جای سیر و گشت، جای پناهبری و دیگر بخش ها. البته اینها همچون قرارگاه یا مرکزی شاهان ساخته میشدند و طوری که از شاهنامه معلوم میشود اکثرا کنگ ها در قسمت تورانی سرزمین های سابق ایرانی بنیاد یافته بودند و مثلا کنگی چاچ، کنگی خوتن، کنگی افراسیاب در شطر سووک موضع اینا اصلا در بخشی سرزمین های تورانی بنیاد یافته بودند. استاد اصلا وظیفه اساسی همین کنگ ها چی بود؟ کنگ ها همچون استحکام نظامی بنیاد میافتند. دیدبانگاه هم دیدبانگاه، هم جای محافظت، هم قرارگاه، یعنی جای بودند که در داخل کوه کنده میشدند و پیششان بسیار دیوارهای مستحکم داشت و در صورت ضرورت راههای زیرزمینی بود که از داخل آن از مثلا پشت یگان کوه دیگر برآمده رفتن ممکن بود و همین گونه استحکام ها مثلا میتوانست در چند جای کشور ساخته شود. برای مثال میگیریم وقتی که افراسیاب با لشکر سرشمار به ایران باستان هجوم میکند، ما در این باره صحبت کرده بودیم، و پیران را با لشکر تقریبا 50,000 به وادی فرغانه که یک بخش ایران باستان بود میفرستاند، خود در کنگ چاچ قرار میگیرد. یعنی قرارگاهش اونجا، از همونجا به جریان جنگ نظارت میکند و هر زمان مسافه تقریبا 200 کیلومتر هم باشد هر زمان خبر جنگ میرفت به او و او سپارش میداد. یعنی در یک جایگاهی بود که از وضع جنگ و از وضع باخبر شده می ایستاد. و کنگ چاچ
این طور حکیم فردوسی میگوید کنگی بود که این را جمشید بنیاد کرده بود. در وقت از جمشید بنیاد کرد، بعد فریدون آن را ادامه داد و آن را تور یعنی فرزند فریدون به انجام رساند. چیزی دیگر آن است که در یک جنگ که لشکر توران شکست میخورد و از طرف رستم شکست میخورد و وقتی رستم در طرف زابل بود، افراسیاب از همین کنگ چاچ لشکر جمع کرده به ایران باستان هجوم میکند. میگوید که دل پر ز کین و سر پر ز جنگ، شد از باختر سوی دریای گنگ. اگر ما نفهمیم که این چی معنا دارد، باختر چی معنا دارد یا گنگ در اینجا، ما هم جایگاه افراسیاب را معین کرده نمیتونیم، هم معنای این بیت را فهمیده نمیتوانیم. ولی معناش این است که باختر در زمان رویدادهای شاهنامه از قسمت سیردریا اون طرف به طرف شمال باختر دوران رویدادهای شاهنامه اینجا بود و باختر نامیده میشد. شد از باختر سوی دریای گنگ، یعنی گنگ اون جایی بود که از دریای چرچیق اون طرف و دریای چرچیق که در شاهنامه گلزریان نام دارد، این دریا همچنین دریای گنگ نیز نامیده میشد. اصلا دریای کنگ باید باشد، لیکن در کتاب‌های نشر کشور ما گنگ شده است. و چیز دیگری مهم آن است که در سورة الارض، در حدود العالم و چند کتاب‌هایی که در عصر میانه نوشته شده‌اند، همین کنگدیش به شکل کنجده ذکر شده است. یعنی تا تقریبا عصرهای 11 و 12 همین کنگدیش شاید ویش باقی باشد، شاید نامش باقی باشد یا ویرانه‌های اون قلعه باقی باشد که چند جا ذکر شده است که در فلان جا کنجده هست. واقعا برگشتی کنجده و کنگدیز بسیار امکان دارد و همون دیج و ده این از یک ریشه هستند. خب جایگاه این کنگ در شاهنامه چیزی گفته نمی شود که در کجا است، اما در بوندایشن، در منوی خیرات و دیگر اثرها گفته می شود. از جمله مثلا محققان کشورهای غرب یوستی کریستنسن درباره در کجا واقع بودن این کنگ گفتند که مثلا یوستی میگوید که این کنگ در طرف مشرق جای داشت، در طرف مشرق در سر راه ترکستان، همین قدر میگوید. کریستنسن هم میگوید که این در قسمتی خطای امروزه جای داشت. اما آن چیز قابل قبول نبود است برای بعضی دیگر محققان که میگویند که کنگ افراسیاب در بالای بحر واروکش است. دیگر میگوید که در نزدیکی ایرانویج است و بعضی محققان دیگر دشت پیشانسه، کابلستان، رود نوتاک، خراسان و چند چیز دیگر رو با کنگ افراسیاب نزدیک میدانند. همین چیزها از بس که جایگاه واقعی و تاریخی این نام ها معین نبود، بعضی محققان را واقعا به شبهه آورد که بحر واروکش را بعضی ها بحر کسپی میدانند، بعضی محققین خلیج فارس گفتند. چگونه کنگ افراسیاب مثلا میتواند در پیش بحر کسپی باشد یا در نزد خلیج فارس باشد؟ اما واقعیت آن است که بحر واروکش که در پهلوی فراخکرد نام دارد، این رودهای سیردریا و آمو در مجموع با اون بحر ارل بحر واروکش نام داشتند و در اون وقتها از بس که سطح کوه‌ها پست بود و جریان آبها خیلی سست، همین سرچشمه رود آمو 5 با کولی قراکول که در اوستا چایچست نام دارد پیوست بود. ضمناً باید گفت که واقعا این منطقه‌های پشتی کوه‌های قطارکوه فرغانه و سرکول در نخست
сарзаминҳои Эрони бостон буданд. ба Эраҷ дода шуда буданд. Вале дар натиҷаи ҷангҳо қисман ба Турон гузаштанд ва Афросиёб дар ин ҷо як канги бисёр бузурге сохт ва тавре ки муҳаққиқи таърихи ҳамин минтақа Ҳасанбой Шарипов нақл мекунад, мардуми сарикул имрӯз низ дар бораи Афросиёб медонанд ва ҷойгоҳи канги ӯро тақрибан тахминан дар ёд доранд ва ин ҳам натиҷаи он аст ки ин гуфтаҳо ва ин кангҳо натиҷаи асоси воқеӣ доранд. ва чизе ки масалан муҳим ин аст, вақте Афросиёб шикаст мехӯрад аз дасти Эрони бостон ва гуреза мешавад, чандин моҳ ҳар ҷо фирор мекунад, вале охир ба ҳамин назди қаторкӯҳи Фарғона меояд. чаро? Барои он ки ин ҷо як канги зеризаминӣ сохта буд, як қасри зеризаминӣ ки гӯё биҳишти рӯи замин буд. мувофиқи навиштаҳои дигар асарҳо дар он ҷо 4 ҷӯи равон буд ки аз ширу шаробу аз асал ангубину гӯё 4 ҷӯй сохта буд ва хеле як беҳамто буд ва гӯё ки фирор карда ба ҳамин ҷо меояд, вале чун дарак меёбад ки ӯро дар он ҷо пайдо мекунанд, ба назди кӯли чайчаст меояд ва дар ҳамин ҷо ба дасти Кайхосрав гирифтор мешавад ва кушта мешавад ва ҳаким Фирдавсӣ дар ин бора мегӯяд: аз он пас чунон буд ки Афросиёб ҳаме гашт ҳар ҷой бехурду хоб, ба наздики барда яке ғор дид, сари кӯҳи ғор аз ҷаҳон нопадид, надид аз бараш ҷои парвози боз, назераш пайи шеру ҷои гуроз, зи ҳар шаҳр дуру ба наздики об, ки хони ҳаме ҳанги Афросиёб. ва тавре ки дар қиссаҳои Кайхосрав ва дигар қиссаҳо гуфта будем, ӯ худро ба оби кӯли чайчаст мезанад, яъне ин кӯли қаракул буд ва дар ин ҷо гирифтор мешавад. дар ҳамин шоҳнома устод ҳамин ҳангҳо гӯем, ҳангҳое ки Афросиёб канда буду, Сиёвуш канда буду, дигарҳо кашта буд, дар як марҳилаи таърихии муайян устод ёд мешаванд ё ки дар тамоми достонҳои шоҳнома аз инҳо ёд мешавад? мо гуфта будем ки шоҳнома ба ду қисм ҷудо мешавад: қисмати то муҳоҷиратии ориёиҳо ва қисмати баъди муҳоҷиратии ориёиҳо. ва аз оғоз аз Каюмарс то Ҳумой набераи Исфандиёр ин қисмати то муҳоҷиратии ориёиҳо буд. бисёр номҳои шоҳнома дар ҳамин қисмат ҷой доранд, вале баъди муҳоҷират ин номҳо аз байн мераванд, зеро ки дигар дар он минтақаҳои ғарб, яъне Эрону ҳудудҳои атрофашон зарурат ба ин номҳо намемонад. ва аз ҳамин ҷост ки кангҳо низ дигар дар бахши дигари шоҳнома ёд намешаванд, зеро акнун ин минтақаҳо ба зери тасарруфи турониён даромада буданд. Эрони бостон, сарзаминҳои Эрони бостон дар тобеияти турониён буданд. он чӣ ки шумо гуфтед, оё ёдгорие мондааст аз ин кангҳо? танҳо аз Сиёвушгирд ё ки канги Сиёвуш дар Хотан вайронаҳои шаҳре боқӣ мондаанд, ки имрӯз ҳам ҳастанд ва дар адабиёти чинӣ, яъне хитоӣ, аз ин вайронаҳо ёд мешавад ва Сиёвуш бо номи Сиаошан дар таърихномаҳои Хитой ҳаст. он шаҳршам низ, харобаҳои он шаҳр низ ҷой доранд имрӯз. хуб устод, Фирдавсӣ устод ҳамин ҳангҳоро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунад? мавқеашона, ҷойгиршавиҳошона, муҳимияташона? асосан Фирдавсӣ намегӯяд ки кангҳо дар куҷо буданд. фақат масалан дар бораи канги Чоч мегӯяд ки ин канги Байканд ном дошт, баъд канги Кундуз ном гирифт ва мегӯяд ки ин кангро нахостин шуда Ҷамшед
бунёдгузорӣ кард ва Фаридун онро идома дод, вале Тур онро ба куллӣ сохт. Лекин баъдҳо бо номи Фаран ёд шуд дар Ҳудудул Олам, дар Суратул Арз ва Китобул Талхис ва дигар асарҳо бо номи Фаранкат, Фаранкас, Афранкас дар ҳамин минтақае ки наздикии Канги Чоч аст, ҳамин ҷо ҷой дорад. яъне маълум мешавад ки Фаридун ин Канги Чочро ки дар наздикии зодгоҳаш будааст таъмир кардааст ва ба бунёди он идома додааст. дар дигар сарчашма устод чӣ гуна ҳастанд? ин ҳангҳо чӣ гуна ёд мекунанд? масалан дар Авесто, дар дигар китобҳое ки бузургтар ҳастанд ёд мешавад? албатта, масалан дар Авесто бо номи Антарканка, Антарканка ё Хшатра Саука ёд мешавад ки дар он ҷо дар ин Канг, дар ин қалъа писарони виса посубон буданд дар марзи байни Эрони Бостон ва Турон ва паҳлавонони эронӣ дар Эронвиҷ қурбонӣ мекарданд ва ниёиш мекарданд ва хоҳиш мекарданд ки ба мо ҳамин хел тавону қудрате диҳед ки мо писарони висаро дар болои Антраканка дар Хшатрасаука мағлуб кунем. яъне ин ҳамон Канги Афросиёб буд ки дар Авасто ва дар дигар асарҳо зикр мешавад. дар бораи Канг ва Афросиёб ёдовариҳо хеле зиёд аст. чун устод дар сарчашмаҳои тарихан қадимтар нисбат ба шоҳнома Кангҳо ёд мешаванд, маълум мешавад ки ин ҳангҳо дар рӯзгори шоҳон бисёр мавқеи муайян доштанд, коргузории муайян онҷо сурат мегирифт ва ҷояшон бисёр дар зиндагии мардуми ҳамон вақта бисёр муҳим буд. хуб, аз шумо миннатдор ҳастем ки доир ба як мавзӯи бисёр нозук ва муҳим дар зиндагии шоҳони Эрону Турон ба мо қисса кардед. ва албатта доир ба нозукиҳои дигар паҳлӯҳои ҷуғрофии ин достони бузург мо дар суҳбатҳои дигар баҳри бинанда маълумот хоҳем дод. шунавандагони азиз, хотир расо мекунем ки дар суҳбати мо буданд шоири халқии Тоҷикистон муҳтарам Ҳотам ва мо суҳбат доштем пиромони ҳангҳои достонҳои шоҳнома. то суҳбати дигар шод бимонед.